Akcija! Zdravo. Jaz se tu napevam, tako da bi pozdravil. Akcija! Slavi, sput se! A veš, kjer dan je danes? Kjer je dan, je danes velika sobota je, kaj kjer? No veš, da še lahko malo spim. Slavi, danes je baje dan, ko boš naredila največjo napako v življenju. A danes sobota? Joj, pile moje, pa danes je poročni dan! Joj, velike, je Mišek prinesel? Ja, to obleko je prinesel, pa je rekel, da je zate, Slavi. Joj, pile moje, čisto nova je za tebe. Je ti všeč? Se ne vem, kaj naračam. Pile moje. Jaz vem, Slavi. Reč mu, ne, ni še prepozen. Pa dekam ti rekla ne, si smešna, kak je moj mojcek romantičen. Kako lepo obleko mi je zrihto, pa točno tako sem si jaz od nekdaj, sem si tako želela. A, pile, tako vedno si se želela, ne? Pile moje, ti boš imela čako poroko, ko v telenoveli. Ti boš Marija, a jaz bom Orlando. Strašen glumec. Ja, pa In duhovnik pride kar na dom, veš? Ka? A to tudi delajo? Joj, Verike, mislim, pa dobro, pa veš, da za Mirko Cara vse delajo, vse, misli, ono, dobro, hecam se, Rajko je zrihto novega papeža pozna, pa ga je zrihto. Joj, jaz tudi mu Rajko to čist neč ne verjamem. Res ti pravim, pile moje, poslušaj, veliko torto boš dobila zlato mu. A pa samo mi bližu bi ga. Gre maskar. Pile moji, dobila boš tako veliko torto zlato moje in to domačo, veš? Ja. Od papeža. Jaz Rajko to čist neč ne verjamem. Te pa da ti, ja. Akcija! Jaz tudi mu Rajko to čist neč ne verjamem. Ne verjameš, prosim te, pile moje, in torto boš dobila, ogromno torto boš dobila zlato moje in to domačo, veš, od Kitajcev. In ognjemet, original od Čuka Borisa. Joj, pa kaj vsa, bom imela. Seveda boš imela. Kaj boš pa te to plačal, Mirko, vsa? Pile moje, kaj me sprašuješ, sin, pridi malo. Jaz bom zadnjo šušku dal za tebe, za tvojo poroko, veš, da bom vse naredil. Čužeta. Ja. Mirko, Kaj, Verike? en kamion je pripeljal, televizija piše gor. Joj, je že prišel. Pile moje, to je človek, ki bo snemal tvojo poroko. Mater. Ne spim. Šta? Mirko! Mirko! Reci, Verike. En kamion je pripeljal. A kombi, Ne, saj bom vedela zdaj kombi. Jaz si tako velikega predstavljam. Ti si vse dobro predstavljaš, ne? Joj, kakšna... Akcija! Mirko! Reci, Verike. En kombi je pripeljal. Televizija gor piše. Televizija gor piše. Pile moje, prišel je človek, ki bo... Ja, pej. Jaz bom zadnjo šušku dal. Akcija! Pile moje, pa jaz bom zadnjo šušku dal za tvojo poroko, pa poznaš me. Mirko! Reci, Verike. En kombi je pripeljal. Ja, in kaj? Televizija gor piše. Televizija. Joj, prišel je človek, ki bo snemal tvojo poroko, pile moje. Snemo? Ja, pa za...
Spomin, seveda. Ja, veš, grem jaz za hitro dol, da se zmenim to. Čakaj, imam što zraven, ne? Čakaj, Pile, ko vam greš zraven, ti moraš paziti tu na našu Žarku. Jaz grem dol, pa ti veš, da čakaj, je zdaj Žarku, jebem svinju. Zmoto se improviziraj, če ti bo znati. Ja, se vem, Gremo še enkrat od istega, ja, prosim. Možeš, Đuro? En mini je pripelo, Bom kraj našel od mini, istega. da rečem. Bom našel od istega. Kombi, Kar kombi. če neš dobila Malo listak. hitreje samo. Ne morete akcijo zraven delati. Okej. Ajmo in. Akcija. Pile moje, pa veš ti, da bom jaz zadnju šušku dal za tvoju poroku, prosim te. Ko? Kaj je, veliki? En kombi je pripelal, piše televizija gor. Televizija? Joj, prišel je, Pile moje, človek, ki bo snemal tvoju poroku. Snemo bo? Pa ja, za spomin, seveda. Ja, grem zdaj hitro dol, da se to zmenim. Pa grem jo zraven. Čakaj, ne. Pile moje, ti moraš tu počakati, veš ti, kakva je vraža. Mislim, ženina ne smejo videti z nevesto pred poroko. Ja, tu počakaj, evo, pridem jaz takoj. Dajte pa. Slavi, jaz mislim, da ima tvoj neki za brigom, ker si je tato vražo takle zmislil. Kaj si bo te zmislil, če pa res to? To sem jaz tuj že čula. Ja pa ja, manj, ko se dva pred poroko vidita, bolj sta pol srečna po poroke. A tak je to? Pa ja. A ja, meni je pa Vinko govoril, da bo srečen, čim manj me bo po poroki videl. Daj, nekaj pa nas je to obleko sem, da si porovam. Slavi, nekaj ti moram povedati. Reči. A veš, da sem malo razmišljala, da bi poklicala tistega Rikija od zadnjič. To onega slači fanta, kaj smo imeli, ko je tako naš Erik. Ni tako, Erik. Fejs boljši je. Če, da nam malo praviti za delo, ha, Erica? Čuvali se? Pa ne, no, pa to je tak, ali za čvek, pa za mal pogledat. Boš ti zlezla sem not. Valjda.